بله تماشاوان هجا سردانا اک پارتی بو پارتیا دموکراتا کردستان باکور و آرمانجا سردان سرتاج بوجاک سروکی پیدا که باکور جدیار وکری میوانی من سلاف بوده که سرتاج که سرتاج دستی که بزانید آرمانجا سردانا شاندا اک پارتی بو پیدا که باکور بله نها دما هالبجارتني لتركيا هالبجارتني گشتي بو برلمان او هالبجارتني جبو سر كوماري تركيا هي او او تشتكي قالك نورمالا بارتين كو بجداريا وي هالبجارتني دكن سرلداني بارتيان يعني شخصان يعني ريختنان دكن كو ديتنا وخا او دوارجه چه دخوازم بکن یا نکن باوی کیجی کندیتی دیاربکر و نافکردان گلک تیناس کرن غالب برز غالب انصاری اولی بیرویا ما ofisa ما ziyaret kir o ma hevdora danostandın çekir ma ditina wan godari kir ma memji ditina xo peşkeş kirin او زیارتی که نرمال بود جواب تایبتی دما هالبجاتری دا. که سرتاج نها دمیجارین گلکی گرین کو وکی پیدا که باکور و آنی روجوی هیا یک روشا پروردهی از زمانی کردی مجاره پروردهی از زمانی کردی یا دوم جی پیناسیا ناسنامه‌ای یا کو هاتیه سکنا اک پارتی دوی درباره ده چی بو و اف پرس بچه فرمولاسیونی آنینه روشه بله نها دمدما هالبجارتنیه او وکی پارتی کی کردستانی او تشکیل کرنگه کو ام دیتنا خا و تخواز خا جبو پارتین کو بجداری اوی هالبجارتنیه دبن جوانان جاری که دنده بینن زمان او تشتالا ما آنی زمان و برز غالب انصاری اولی گلک پوزیتیف و سوی پرسامه و سوی داخوازه ما امی پشتی هالبجارتنی ببینن او مثلا چاوا بریوا دچه ما گلو داخوازه کردن تین چاره سر کرن آنا او tabi gredani او کو پشتی هالبجارتنی کی دستلاتار و او باوی کیجی دريمة ذكية جبوا حمو بارتين سياسي وكي جوالا زيارة ما بكا سرسري ما سرشافي ما أمي تاخواز خا وتاخواز ملتي خا بنن زمان جبركو هابونا ما چارسر كردنا پسا كرد لكردستانا باكور و لتركيا بگشتيا كيف سرتات ام دكارم ببيجنكو اف روشا حل بجارتنين تركيا نهاكو دنگ درین کرد یک عالی کرند دوی پروسه ده یعنی در فتک کو مروف بکاربه مجارین گریدای پرسا کرد و کردستانی بین روجبه وکا پارتی اون چاواتم نها وقتا کی مروف حسی اوی اتفاقا تماشا بکه پرسا کرد با آواکی رسمی ناوی اتفاقا دا جی نگتیه و هنه کیوان بتایبتی جبرکو پارتی نجات پرست ناوی اتفاقا دا هیا عشکره سر پرسا کرد کس ناپیوه او تشتکی گلک انترسانه جبوی یکی جی ام گلک گرینگ دبینن بتایبتی ویده میدا داخوازن ملتی کرد بینن زمان بینن روجاو و جوان را بخوازن کو او پرس کو بنگه دموکراسی و آزادیه لترکیه و با اندامبون ترکیه جه یکتی اوروپا و پیشواچوینا ترکیه جه گرنگه وی دمیده جی پیوسته پرسا کرد با آواکی آشتیانه دموکراتیک و سیاسی به حل کرد جبوی یکی جی او گاون کو ام بحثاوی دکن پر گرنگه او گاوانان پسا کد یک آلی دا چاره سر ناکه لی ری ودکه بویی که وی اتمسفری دا او تشتی دست بریمه بویی جی ام دخوازن لی همو آلی آغا دخوازن خواه و پرسن خواه بین زمان
ku ew tiştin ku ew aliyan da hatiye bir vekirin carekidin daha ben rojevî. Kek sertaç nuha wê bipirsim gelo pedeke bakur xwe yekalî kiriye di mijara hilbijartinan de xwenêzî çi tifaqê bike siyaseteke hilbijartinê diyar kiriye bo xwe niha. Naha me ji bo hilbijartinê de helwestê xwe me negotiye piştgiriya wî rêxistin wî partî wî îtifaq bikin. Daxuyaniyekê me wisa nîne em di siyasetekî pir alî dimeşînin ji ber ku em dixwazin hemû alî pirsa Kurd bikin rojevê xwe ji ber ku pirsa Kurd mixabin li nav rojevê nav tekstin yan ji nav peymanên resmî de nîne nav peymanê resmî de bi avakî vekirî nayînin bi ziman mirov kane bêje pirsa Kurd niha ketî qonaxekî wisa wekî sala heftê wekî sala heştê yani em carekî din daha nihê dest pê dikin bi pirsa Kurd li Tirkiye maalesef mixabin. Kek sertaç nuha hewlên pedeke bakur ji bo pêkanîna navendeke neteweyî hebûn. Gelo ev hewlên we berdewam dikin, dê berdewam bikin. Belê. Belê, em ê berdewam bikin ji ber ku dîtina me carekî din daha serrast bû ji ber ku eger Kurd hemû alî siyasî Kurd neyên ba hevdû siyasetekî hevbeş nedamezrênin yan jî programekî hevbeş çînekin pirsa Kurd li Tirkiye dibe pirsa rêja heft heşt ya ji herî dawî yan ji qet nakeve rojevê ji bo wî yekî pirsa Kurd yekemîn pirsa me ye û ji bo wî yekî jî xebatekî hevbeş pîwîst e ew xebatê me ji bo piştî hilbijartinê de ew ê berdewam bike ji ber ku em dibînin yekrêzî nebûna Kurdan pirsa Kurd lawaz kir û kes jî behsa wî nakir. Spasiyatet dikim birêz sertaç bûcaq serokê giştî pedeke bakur ji Diyarbekirê geldi.